I posimo ljudi od Lazy, što pravite, kako ste mi danas? Kao što možda vidite, danas reagujemo na užasan srpski u američkim hollywoodskim filmovima i zapravo reagujemo na to kako smo mi Amerikancima i tim ljudima na zapadu predstavljeni da su mi kao neke životinje, da ubijamo, da smo krvoločni, da, znaš, ono kad čuju Srbina, ono, fazonu su lik, ono, bez zuba, neki debili, onako maslan, prljav, dlakav, neki terorista, bukvalno se tako zamišljaju, znam iz iskustva. Tako da, bez puno dogovlačenja, tupljenja, ajde mi samo da pređemo na ovaj video. Inače, u ovom insertu koji će sada da vidite, glavnu ulogu tog nekog kriminalca, bandita, opasnog momka igra Rade Šerbedžija. To je naš čovek koji inače igra uvek kao te neke mangupe, kriminalce, ovo ono, ili je glumeo Ruse, ili je glumeo Srbe. Tako da, let's go. What are you doing with him? The case was attached to his arm. So why didn't you chop it off? Why? We ain't fucking butchers, Boris. He gets the case. Look, you have a problem. What? There weren't much cash at the bookies. Okay. Da, to je zapravo jako zanimljivo napomenuti je to što svaki put u tim nekim američkim filmovima u Hollywoodu Srbi igraju neke, kažem vam, kriminalce, neke bandite, ovo ono, i onda kad neki Srbin, na primjer, ode u Ameriku, ne znam, Englesku, Australiju, ovo ono, i onda kada čuju Amerikanci, na primjer, kao Srbin, oni vas zamišljaju ovako. Drop the gun, fat boy. You fucking idiots. He could not know my name. Tako da eto, ja vam rekoh, uvek smo predstavljeni kao neki ubici, kao silovatelji, debeli, bradati, masni i uvek smo kriminalci. Tako da, ali ovo je samo jedan klip. Treba da vidite ovaj sledeći. You finally killed Lobos. What'd you say? Čuvaj vrata. Čuvaj vrata. Allah, brate. Auto u sefu. Uzmi ga. Auto u sefu. Uzmi ga. Ali to, taj američki akcent, ono. Uzmi ga. Allah, mislim, pazi. Ne znam, baš loš akcent, iskreno. I čak što više kaže, utok u sefu, uzmi ga, treba, uzmi je. Nisu bukvalno ni za jezik hteli da se potvrde, tako da užas. What language is that? How do you know the code? Pita čovjek kako znate kod, pa Srbi, vrate, znaju sve, si lud. You're Serbian. This has to do with Vladimir and his crew. The shipment that you and Tommy intercepted and left for the police. You Serbian, ko da je rekao ono, you alien, bukvalno ko da je rekao vanzemaljci, ono, znaš. Strašno, strašno. All this time, you were working for me. You were so concerned with Lobos that you neglected me. It's very selfish. You took from me what was mine. Kao prvo, ovaj lik ne da ne liči na Srbina, brate, nego nemam pojma. Ovaj i ovi drugi isto, bukvalno. Bukvalno ovaj najveći Srbin od ovo troje, ovaj crnac ovde. Ali akcenat da je očajan, brate, akcenat je preočajan. Znači, bukvalno niko ne priča ovako engleski. Ako već hoćete da znate kako Srbi pričaju engleski, to bi bilo ovako. Kao što je on rekao na početku, you finally killed nekog bossa, you finally killed Lobos. A Srbi rekli, you finally killed Lobos? Razumeš? Ili bi rekli u fazonu, hey man, where you are? A ne bi rekli, hey man, where you are? Razumete? Tako da, bukvalno ja bi ovu ulogu odigrao bolje od njih, bukvalno. Iskreno, baš ostavljamo Amerikancima ovaj jeziv utisak tever da su mi koljači, brate. Ali pazi, ovo nije stvarno bez razloga, zato što stvarno u toku 90-ih je i baš su izbijala mnogo sranja u Americi oko nas i sve. Tako da, nije ovo za džabe, iskreno. Ne prave neki klipove, zašto ne naprave Mislim, pazite, naravno da ima propaganda i svuda da nas predstavljaju i više od onoga što nismo. Naprimjer, čak sam čuo od nekoga, neko mi napisao, jer sam stavio ovo na story,
da sam gledao ovaj film i da sam ostao zapanjen i ono, da neko uopće može napraviti takav neki klip. Znači, bile... Stižu mi poruke na telefon. Ali nisu mi sami u ovom sranju, ja sam tu napomenuo još neki drugi narod, Ruse naravno. СПБ и Москва, наш проект два города. Пациков не прет обстеп, через бочку рубит клэп. Пошли, все вместе. Почему ты всегда к кузям придираешься? Потому что мы такие простые люди. Из-за этого мы такая лохая добыча. Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты. Какие ваши доказательства? Iskreno, ovaj batica što je sad ustao i viknuo, on mi je zvučao baš najpravilnije da je rekao na ruskom, iskreno. A najzanimljivije od toga što ovde prikazuje baš onako američko razmišljanje, znači u sobi ovo ima 30 ljudi, jedan lik tuče drugog lika i svi gledaju, niko neće vam drugom liku da skoči u pomoć, bukvalno su Amerikanci takvi. Kokainom. Bukvalno ono, vratno nam je nogu, bam. Kokainom. A baš sam siguran da kokainom ne znači ništa na ruskom. Mislim, prvo nije kokainom, ja mislim da je na ruskom kokain da se čita kakain. Ispravite me ovi koji znate ruski, tako da... Ovo je primjer kako su mi njima preseljeni. Da, evo vidite, uopšte nije čudno. Tako da, vidite, to je bilo to, dragi ljudi. Nadam se da vam se svidio ovaj klip i nadam se da vam je bio zanimljivo iskreno, tako da zapratite me na Instagramu I'm Vojin Sević, tamo kačim neka svoje gluposti i svoje slike, kako se zove, tako da bacite like, subscribe, hvala vam na gledanju, pa snimam klip, majka mu stara prekini da kuca sa tim čekićem, gleda koka skela pored, znači užas. Tako da, to je bilo to za ovaj klip, ostavite like, subscribe, volim vas, vaš brat Lazy. I za više informacija o, ne znam, propagandi, to uzmite knjige u ruke i to je bilo to. Ćao.